I pa smo ljudi sam Dena Luka i danas igramo opet mapu Fankor 2. I kako je ovo onaj level koji nisam znao riješit, naučio sam ga riješit. Ovo je tamo već pred kraj i ovo su ljestve koje vodi skroz gore gdje treba. Sad ću mi do ti ljestava, preko ti ljestava gore se popet. Ispraksirao sam se. Nisam pritom na gumb, ali sam se uglavnom na vježbu, što je cool. Očigledno cool. Op. Evo vidite. Uspjeli smo. I to je to od tog levela, ja se idem sad dolbaciti i nađemo se na kraju. Hoćemo uspjeti. Se ubiti. Ne. I tu sam stigao. I da vam ljudi još kažem, ako vi novi pretplatnici ne znate Fankor mapu, pogledajte prvu epizodu da bi znali o čem se radi u ovoj mapi. I ako želite da je skinete, jer u ovoj epizodu vam neće dati link. Tako. Izgleda zadnji level. Slime blocks. Nikad nisam volio. Bong. Laga mi. Ne znam zašto. Skoro. Ma ništa, pušat ćemo ponovo. Okej, op. Bong. Ništa, treći put. Op. I jump. To. Sad ovaj put moram. Op. 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 Ovo se čini ljudi jako laganim. A problem je ono što se meni jednostavno nešto što neće parkurat. Really? Oh my god, ljudi moji. Rekao sam da ne volim slime blokove. Što njih ne volim. What? Vjerojatno sam udario od rupa zato. Laguje mi nešto. Treba izgleda nabaviti bolji rekord, što ovaj mi nekako zastalje, tako kažem. Dosta ljudi slučajno se prekinuo snimanje, pa eto samo sam preskočio ovaj tu blok. Oh my god, ne znam koji je ovo put. What the heck? Sad ćemo ovdje tu shift. Op. Nije znao s odnos strop. Pa ajmo op. Op. A da, sad. Ne. Ok, idemo sad drugi put. Laga mi ljudi moji to puno. To nema bolji mobitel. Ok, ajde. Sad uspijevam. Znao sam. Ajde, please. Ajmo. Polako, djeprije. O ne, laga mi. Op, tako smiri. Ljudi moji laga mi, kao što vidite laga mi. I nemoguće da to snimim jer meni to laga. Smiri. Ok, nemoj mi lagat.
Moguš mi bar da checkpointe. Nemoj. Please, nemoj. 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 Sad ljudima je uspjela. Vidite ljudi me laga. Stigram s malim FPS-om. Sad je zadnje pitanje. Evo ga, to. Ok, idem sad. To. Pressure plate on the blue stained clay. Place on blue stained clay. Ok. Ljudi mislim uvijek se ja vratim tamo. Ok, dakle ljudi, tu smo. Blue stained clay. What the heck? Oh, blue. Jo. Gdje se nije? Just, cool. Ajmo. Znači da je ovo zadnja epizoda ove mape. Zvuk sam čuo. Minecarts only. Wow. Cool. Ok, ljudi, to je to od ove mape. Dakle, mislim sam i prošao. Što imamo... Ovo je Funkhour. Dok skinite ovu mapu što me zabavno. Čitao sam komentar, neko je rekao da je timnik, ja mislim. Rekao je da je bila prelagana. Ne znam, da za njega, ono nije. Set your checkpoint before going here. Ili noć? Nope, nije. Ne dam se čekat. Ali ajde idemo. Idemo mi sadno, da imam mišljenje. Dakle, ti još mene da ovdje spavam. Ako ovdje crknem. Ajde. Idemo. Hop. Bez šprintanja ne mogu. Evo ovdje ću poginuti. Garantiram to. Ko što sam rekao, poginut ću. Tu ćemo pogin garanti opet. Tu sasvim ne poginem. Ne. Ništa ljudi moji, to je to od epizode Funkhoura. U sljedećoj epizodi ćemo riješiti ovaj zadnji level. Kako bi ga dovršili. Sad idemo snimati neku drugu mini igru. Što? Ovo je mapa. Dakle, Funkhour zahtjeva česte izlaske, a drugi serijali im trebaju. Preživljavanje će uskoro, sam trebam još napraviti download link. I to je to. No, preživljavanje će malo kasnije, zato što download link baš nisam ja neki to za te stvari raditi, to sve svačate. Ja uglavnom volim snimati, ali kad nešto treba nađem na YouTube-u iskonto. Ali dok ja to sve polako pokužim, popamtim, sve treba vremena. Tako da se lepzada, ako je like, i sljedeće.